Amategeko n'amabwiriza azagenga igikombe cy'intwari 2025 yamaze guhindukwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko amategeko ya tombora y'irushanwa ry'intwari ry'uyu mwaka azaba atandukanye n'uko byagenze umwaka ushize, ubwo iri rushanwa ryegukanwaga na Polisi FC. Umwe mu baganira n'ikinyamakuru Igihe yemeje ko tombora muri uyu mwaka ikipe ya mbere mu mikino ibanza izahura n'iya kane, mu gihe iya kabiri izakina n'ikipe ya gatatu. Umwaka ushize mu irushanwa nk'iri ikipe ya mbere yari yahuye n'iya gatatu, maze iya kabiri ihura n'iya kane. Ahanini bikaba byari byakozwe ngo amakipe ya Rayon Sports na APR FC adahita ahura hakiri kare. Muri iri rushanwa ry'uyu mwaka Rayon Sports ya mbere izahura na Polisi FC ya kane, mu gihe AS Kigali ya gatatu izakina na APR FC ya kabiri mu mikino iteganyijwe tariki 28 Mutarama kuri Kigali Pele Stadium. Amakipe azatsinda azahurira ku mukino wa nyuma uteganyijwe ku wa gatandatu tariki ya 1 Gashyantare 2025, aho nta gihindutse wakindirwa nanone kuri Stade Amahoro. Aya makipe yose nyuma y'iri rushanwa akazakomerezaho yitegura imikino yo kwishyura ya shampiyona iteganyijwe gutangira tariki 8 Gashyantare 2025. Irushanwa nk'iri mu Rwanda umwaka ushize ryari ryegukanwe na Polisi FC yatsinze ibitego 2-1 ikipe ya Peri FC. Ayo nguko ni igikombe cy'intwari kigiye guhatanirwa mu Rwanda n'ubundi. Ikindi mu yandi makuru nuko AS Kigali yamaze gutandukana na Jezerine Ahmed. Akaba nyine ari amakuru ari kutugeraho none ahangaha. Umuyobozi w'ikipe ya AS Kigali, ubuyobozi bw'ikipe nyine bwatangaje ko bwamaze gutandukana ku bwumvikane na rutahizamu ukomoka muri Cameroon Jezerine Ahmed nyuma y'amezi 4 bamusinyishije. Umwe mu bayobozi ba AS Kigali yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bahisemo gutandukana n'uyu mugabo kubera imyitwarire mibi ndetse n'umusaruro we udashimishije muri iyi kipe yaramazemo amezi agera kuri 4. Yagize ati twaricaranye dufata icyemezo cyo gutandukana ku bwumvikane kubera umusaruro we ku kibuga ndetse n'imyitwarire itari myiza yagiye agaragaza. Ahmed Jezerine waciye mu makipe ya Gasogi United, Kiyovu Sport, yari yaje muri ikipe muri Kanama 2024 gusa ayikinira iminota 60 yonyine. Uyu musore yari yatangaje ko icyatumye atandukana n'iyi kipe harimo kuba itaramuheraga umushahara ku gihe ndetse ko hari n'ibyo itamwishyuye, ariko ubuyobozi bwa AS Kigali bwo bukaba bwabiteye utwatsi. Iyi kipe yanemereye ikinyamakuru Igihe ko muri Mutarama izasinyisha abakinnyi 4 barimo abanyamahanga 3 ndetse na Haruna Niyonzima wamaze kwemera kugaruka muri iyi kipe yahoze abereye kapiteni. Mu bandi bakinnyi bagiye kugurwa harimo ukina mu kibuga hagati yugarira ufasha ba rutahizamu ndetse n'uca ku ruhande asatira. AS Kigali yarangije imikino ibanza ku mwanya wa 3 n'amanota 26, aho byayihesheje itike yo gukina igikombe cy'intwari ikazahura n'ikipe ya APR FC muri kimwe cya kabiri tariki ya 28 Mutarama 2024. Reka ngiye nkuhereza no makuru andi turaza kuza kuyaguhereza mu kanya. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.